Maya pa abak po kay kayungan. At yuta na po king kadwa ng pulot at lung Domingo, ning karaniwan a panahon. Pakyabe tala king banalamisa, ring kapasalamatan da ring makatuki, Bernice, Austria, Katarina Banzon, Cindy Manalang Todd, para king kapasalamatan king Aldoring Karelang Kebaitan, Beng Domingo, Imelda Canlas, Arlette Guzman, Chelsea Monasterio. Para king personal kayadwanan ng AJ Christian Isip, Ana Litzel Suarez, Catherine 3-star, one-third Soto, William Soto, Elmer and Anita Cura, Joanna Crisette C. Gomez, Venjo David, Christine Christopher at Chantel May, John Carlo Tubig and family, Herminio Lynette Nukum and family. Para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Joff Hilomen, Ricky Pineda, Cecil Simbulan, Gina Puno, Elenita Cruz, Cesar Gian, and Maria Rene Sian Aguilar, Luigi Nicdao Bondok, Jennifer Manarang Canlas, Arnel and Alma Espejo, Annaliza So, Father Rick Luzung, Maylin Salamat Soberano, Evelyn Candelaria, Atoy Manyalak, Eller Vitug, Ronaldo Tizon, Ricardo L. Cruz, Gloria and Susana Sotelo, Olga Kahurao Corpuz, Jobito Carlos, Jane Meneses, Christine Sotelo, Albert Songko, Chris Ann, Juan Miguel, and Rex Canlas, Jory Tonggol, Loretta Toledano Lee, Perlasitas Luzung, Father Angel Gamboa, Agnes Aison, Florita de la Cruz, Fe Kailao, Gloria Panlilio, Alicia Chamzon, Ernesto Dizon, at ding anggang kakaluguran at kamaganak masakit. Para king alanganggang kapainawan, ding kapatad tamong mayango na biye, Irma Evangelista, Fe Evangelista, Sami Banzon, Marcelino Bayoneta, Francisco Lansang, Isaac Valencia, Rita Febes Ramos Cervantes, Jaime Padua, Glenda P. Pantig, Victoriano Luzong, Araceli Canlas Macalino, Mariolito Lopez, Maria Teresa Morales, Luperto and Juanita Monoy, Ramon and Harmencito Torno, Eufemia Paz, Lina Lansang, Rolando Rodriguez, Maria Basilio de Leon, Rita Hanslet Cervantes C., Melchor Bansangan, Waldo Feliciano, Edison David, Federico Magat Macalino, Alfredo Agustin, Teresita Lagason Tongyo, Reynaldo Carbunco, Leonardo Vergara, 9th day, at ding sablang kaladwa, King Purgatorio. Talakat tamo pungeni at makyabeng ikanta, ing dalit a pamuklat.
King nagyuningig pa, poning anak, poning banal na Espiritu, Amen. ing ginumanatili kay kayungan. At keka ang timurin. Good morning. Good morning po, Among. Salamat Ginu, king misa mingiti. Abe-abe kami para pasalamatan na ka. Ibukulat mo rin kaisipan mi at pilubluban para kayong pamangailangan daring aliwa. May sana kaya kaming attention, king misa ngiti, buo. Kaya kaming pamanyamba at pamagpasalamat. Karing panahon may kulang tamot, may kasala, mangyatang kapatawaran king Diyos kayong malugod ng pakalulo, tutupin, ibukulat no sana, kaya tang balugbog, kaya katang pamagsalita, kayong pamaglugod para karing aliwa. Magkumpisal ko, King Diyos ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amanong at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. ing Diyos ang maipayang tutu, pakaluluan na katamot, king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbie alanganga. Amen.
Manalangin tamo po, ganakan tala rin kaya katang panalangin, din kaya katamong intensyon kaya misang iti. O Diyos ay pami, panayan mo may buklat keng karing tao, banking sablang tutu at mayap. Bustan mong ibuklat mo ring balugbog mi, king kaya kang espiritu, ning makatimawang amano, ning kaya kang anak. Bustan mong ibuklat no ring puso mi, ading gamat mi, karing sablang mangailangan kaya kami. Bustan mo namang ibuklat no ring labi mi, ba napasyag mila, numan ka rin, ing makapagmulalang dapat mo, alang-alang kaya kami. Itiadon mi kapamlatanan, Kristong Gidum. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Sabyan nyo, king ninumang miminalog, siknangan mo ing lob mo, at eka tatakot. Daratang niya ing Diyos, bana kong iligtas. Daratang niya, bang dingke kong kasalang, kaya lang parusan. Manakit la ring bulag, at ding maklak, makaramdam la. Ding pile, lundag la, at terak. At ding pipi, guli sakla, king tulara. Magus ing danum, libutad ning disyerto. Maging dagat-dagatan, ing mapaling balas, at ing malaging gabon, kumatmuyang sibol. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, puriyan me ing Ginoo o kaladwa ko. Puriyan me ing Ginoo o kaladwa ko. Potang ing Diyos ng Jacob mamatulyo. Papanigya karing malulupig at babiyayang pamangan karing danupan. Ing Ginoo yaing matitimawa karing bihag. Puriyan me ing Ginoo o kaladwa ko. Pasalan nala mata ring bulag, babangon nala ring mebigo. Ing Ginoo kaluguran nala ring makatuliran. Ing Ginoo ingatan nala ring dayuhan. Puriyan me ing Ginoo o kaladwa ko. Sasawpa nala ring mebalo at mengulila. Dapat ing balak ding marawak lilipunana. Ing Ginoo maghariyo king kapilan paman, ing syon mo, o Diyos, maghariya alang hanggan. Puriyan me ing Ginoo ing kaladwa ko. Pamamasang ibat, king sulat ng Santiago. Kapatad, antimong talapaniwala king ginutamong Esukristo, aginong ligaya, sukat kong pareho lawe karing tao. Halimbawa, ing metong atawong makapiblas masanting at makisingsing agintu, linugya king kekong sinagoga. Kayagnana, di natangya ing metong apakakalulong galot-galot apama imalan. Nung laluyeng atensyonan ing tawong makapiblas masanting at sabyan nyo kaya, keni ko puluklok, masanting niya, ing luklukan ay ning. Dapat king tawong pakakalulu at galot-galot ay imalan, ngayong sumabi. Kita na kamu talakad, o kaya lukluk na kamu king lande. Eko mangging pareho lawe at maliko panugali. Laway nyo kaluguron kong kapatad, ding lalawen ng pakakalulu ning yato, ila ring pinili ning Diyos para mibandila king kasalpantayanan at magkamit king kayarian ape ngako na karing malugod kaya.
ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, talakad tamo po ban parangalan, ing mayap a balita. Jesus, penaral ne ing mayap a balita, tungkol king pamag-ari ning Diyos. Pepakayap nala naman ding tao, king miyayaliwang sakit at kapanamdaman. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka, antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Pamagbalik ng Jesus si bat king distrito ng Tiro, linabas siya Sidon at tinaglaw siya king dagat-dagatan ng Galilea. Dinala niya king sakop da ring Decapolis, derarekeya ing metong lalaking maklak at pipi, at tinawad na king Jesus king itumpak no ring gamat na kaniting lalaki. Kiniluwan ng Jesus ing lalaki karing dakalataw. Binilino rin talirina king balugbog ng pipi, linurayat sa kanatikilan adila. Kay ba't tinalangaya banway Jesus, mengis naway ang malalam sinabi na karentaw, Efata, nga nawari, bibuklat ka. Kanita mo rin, ing tao may karamdam ya, milakoya pa nga pipi, may kapagsalita yang malino. Inutos ng Jesus karentaw, hingera panyabyan, iti kanino man. Dapat, nung kapilano babawal, kanitara pa lalong pemalita. Nga na makapagmulala, emunano, nga na pang sinabi, makapagmulala yung sablang draptana, makaparamdam no ring maklak, at makapanyabi no ring pipi. Kaluguran mong kapatating may pabalita ni kayatang kariktasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Kilagyo ng igpam, paring anak, paring banal na Espiritu. Amen. Makapaldan, ing atensyon. Balo ko'y makapaldan din panulo. Makapaldan, itang potang muntakin doktor. Pero, kaya katang Ebanghelyo, Jesus, pekiramdaman ng pipi, at peksabihan ng maklak. Pwede ta? Makiramdam ka kayong pipe, ang pagsabihan ming maklak. There's a certain stigma. Tambala mo potang pipi ka at maklak, iwasan na ka rin tao. There's an experience of isolation. Talagang may kawani ka because of this disability. Ngayon kasi panahon na ini, potang may balugbog mo, pwede na kang mangabit hearing aid. Kaya pwede kami ka surgery, kayong balugbog, bakang makaramdam. Potang nga ka makapagsalita ngayon ating sign language. O kaya, nung may garalya mo rin, makapag-text siya.
Pwede nung mag-email. Dakal ng communication options. Kareng deaf and mute. Sabihan daw po tayong anak, makaramdam, sigurado nga makapagsalita. Dito tuglong lapuren. Uling pa magsalita tamo, pakyapusan niya mo, ing daramdaman tamo. Potang daramdaman mo, Kapampangan, magsalita yung anak, Kapampangan. O meron kung lagay taging Bisayas, daramdaman mo, Bisaya lang ang penghari mo, pamilyayo, magsalita ka, kayong daramdaman mo. Dapat, kining taong masakit makaramdam at masakit magsalita. Kalitang panahon ng Jesus, during Jesus' times, the deaf and mute must be isolated and must be in prison in their dire situation. They cannot hear and they cannot speak to communicate. Hence, they are avoided and disregarded. Nobody must be paying attention to them. Siguro daw man si kaso. Bakit po? Buri may pagsabyan ay nakadaramdaman. Puta naman niya magsalita ay may intindihan. Anyapin po niya tandi natang Yesus. Anyawaran dang itumpak no rin gaban na kaya baka dita mipaldan niya. Dapat ikiyawan ng Yesus kewani niya karenda kalatao. From the crowd, He brought him to a separate place, one-on-one, ilang adwa. At telanon kayang balugbog, at telanin kayang dila. Siguro, keng deaf and mute, kayang maklak ang pong pipi, maragula bagay ito. Bakit? Dinenaning atensyon, Jesus. Jesus gave him the attention he rarely experienced. Puta kanta na pamuaranasan at yung taong linapit kayo, balam keni, misabi kata keni, ang igatang adwa. Ana po kaulagay ito. Kanitang seminarista ako, at kaming ausan na special day in our life. Itang ausan ng colloquium. Puta yung director ning seminaryo, pagsabihan na ka, ikayong adwa. O kaya bayo ka mo ordain, pagsabihan na ka ng obispo, ikayong adwa. At ikayong adwa talaga, in a way na pagsadya na ka. Ikayong adwa, alayang aluwang appointment. You feel special. You feel important. Nung kanitang edesikaso yung pipi ang pangmaklak, ngeni ba, Jesus, dininan ng oras. Jesus came and touched the ear and the tongue of the deaf mute. This must be an experience of intimacy and care, not rejection and avoidance. Affirm the value of the person before others. Kaya harapan na rin dakal tao, pakit ng mamulaga ko. Bayaman mipaldanin kayang balugbugan po kayang pamagsalita, mipaldanin pilubluban. At niya po sinabi, Mark Twain, ito niya pong Amerikanong writer, nga na po Mark Twain, kindness is a language that the deaf can hear and the blind can see. In kanong kayapan, ganaka, metong yang salitang aintindihan dereng maklak, daramdaman dereng maklak, at akakit dereng bulag. Lenyo man po yang eko mikaintindi. Eko mikaintindi. Kunyan mo, hindi tayong metong katawa, may intindihan. Pwedeng Bisaya ya, Ilocano ya, o siguro Koreano ya, o liwayang bansa, ang kalsalita na. Pero po tang pakit ang kayapan kaya, ay intindihan na. O teka tumiman, mga patiman niya. O teka may adwangan ng danom, lupay mapagal, ay intindihan na. Kindness is a language that even the deaf can understand and the blind can see. Ang yan din bulag, potang mayap kakarela, akakit dahi, kayapan mo. Anyapin po, he was healed by attention. Potang dinendang attention, agad kang mipapaldan. Mo itang dinenda kang panulo, wala na ka, lalong pakialam kaya ka. Ganito po nga na akong malati, masakitin ko po. Ang ganaman ngeni. Ganito po nga na akong malati, magasma ko po. Anak kayayat. At ikay pong doktor, kaya taging Florida Blanca.
Inlagyo na Dr. Jesus T. Likayan. Doktor miya naman kay eskwela mi kanita. Puwata po sakit na ako ka rin. Siguradong ima ako dala na ako ang Dr. Likayan. Tabalo po yun, itutupong karanasan ko na eh. Hanggang ngayon balik-balikan ko. At po tangakit kita ang doktor ito. Pagsabihan na ako pa, poy ma ako. Biruan-biruan na ako. Aro nga na. Di natang na naman yung made in Taiwan nga na. Mapla pa rin kapatid mo, anay kaloy. Tapong wali ko, mga bangsanting lakatawan eh. Mapla pa rin kapatid mo, made in Japan lang ha. Kaya ba't po, tutukan na ako. Bala mo, papasno ko. Itang I know I'm in the hands of a professional person who can help me. Bala mo, even psychologically and emotionally, I already feel safe and I will be better. Attention. Peulo na ko kahit ang doktor na nakamalalon, kapag tuloy-tuloy kayo mo. Pamili sana kayo, linda ka lang pasyente. Nengkay, feeling mo, di na naka. At impigan ng doktor, kaya kapamanlinukulog, gagawa ng reseta. Nakaman talaga linaw nakamangkitnan, nakaman peksabyan. The deaf-mute experience isolation and discrimination as an everyday thing. But Jesus came and gave this individual, personal, and intimate attention to the deaf-mute. It must be a new experience for him, being affirmed and being valued. As if the person was already physically healed, as he was experiencing that he was an important person. Buriyo pong mipaldan ng kahit ng taong makailangan atensyon, aliwa mo retang makalak ang popang pipi. Nung buri mo ng gayeng mipaldan ng aliwa, denan nyo pong atensyon. Den yung oras yun. Kaya lang, yung buri kong oras babiyayo, 100%. Take note, 100%. Pwedeng 50% mo. Itang kabang kasabi na ka, mag-text ko. O kabang sasabi ka, manalbe akong TV. O sige, magkwento na ka mo, magluto ka. O kaya sige, magsalita ka nga, pakiramdaman na ka bang mag-garden ka. Ali, po attention ito. Aten niya mo, alay siyang syol. Kapit na niya mo. Kasi kareng anak niya ni, lalo na uso nga sandang multitasking. Itang sabi-sabing gagawan daw. Pagsabihan da ka, magramdam ng music, mag-text la, baka hindi yung TV, kaya ba't gagawa lang assignment? Ay, agyo ko naman, sabi-sabi. Makatakot po ito. Bakit po? Kanitang mag-aral ko kayong education, sir. Potang din anak, mag-aral lang. Kaya ba't mag-text lang, magramdam lang music, kaya ba't manalbe lang Netflix? Sabihin da, lalalam. It does not go any deeper. Ingkabyasnan, pamagsalita. Potati kang sa, eko pwedeng maging malalam, pamagsalita. Eko pwedeng may sabing malalam. Pamag-aral mo, pwedeng maging malalam. Puro mababo. Nung ating manggagawan, pasalimpapo. Sakto mong ating siguro i-submit. Sakto mong, it will never be something special or something that is deep because it's done focused. Anya po takating gagawan, niyang gagawan, attention. Nung pagsabihan mo rin anak mo, pagsabihan mo yung anak mo. Potang mamangang kayo mo. Itang habang mamangang kayo, mga hindi yung TV. Pagkwento kayo, kabat, ating ka pang sige, pagkwento ko, daramdaman na. Bala mo, and just give you 50% or 1/4% of my attention. That is not healing. Sa mga Pilipino, kapag tinanong ka, kumusta ang pakiramdam mo? Maaaring itinatanong ito ang kalagayan ng katawan mo, kung may sakit ka o kung anong nararamdaman ng iyong katawan. Pwede rin itanong kung nararamdaman ang kayong kalooban sa nangyari o anong nararamdaman sa iyong kalagayan. Kasanting na po ng Pilipino pong kapampangan Kaya katamo, daramdaman mo ko, pwedeng kayo niyang malugbog Pwede po na kapampangan papilipot ang daramdaman mo. May nasakit ko kaya sinabi na nga. Tatakot ko kaya sitwasyon. May kakuno ko kaya pandemya. O ito yung daramdaman. Aliwa mo yung daramdaman. Ni kaya kang pilubluban. O daramdaman ni kaya katakatawan. Anyapin po tutuit ang ating anak KSP. Tutuya po ito. Kaya karang matu ating KSP.
Man pumarok ito. Bakit? Attention is a basic need. Ala namang marok, kailangan mong attention. Ika yung anak, kailangan na rin attention na rin pengari yung. Ausan nyo lang, paksabihan nyo lang. Pakipagkwentuhan nyo lang. Nung ating masakit, na kailangan takatin niyang panulo. O biyasa yung doktor na, ausan me. Gawa kang paralan, palto mo. Kaluguran da ka, buri mo yung paldan ka, panayan mo yung kapaldanan mo. Ating kabaldugan at magpasgan niya katawan, ating malugod kayo. Ang diyan ka rin naman, anak ng kaya tilang ausan na, ADHD. Ito pong AD, attention deficiency. Hyper disorder. Ito pong attention deficiency, kulang yung attention. Anya, lalo nang eni. Manikwalang attention, dengan anak eni, mag-TikTok lo. At ilang like. Pero yung personal ito. Sikat siya keng social media, keng pamilya, dan yung paksabyan. Sikat siya keng Facebook, keng balay, dan yung masikaso. Nyama kanyan, mantulang attention keng aliwa. Sir, o ba't may principal office siya nga na ako? Manto niyang attention. Ot mira siya kay barangay hall, ot may barangay ya, manto niyang attention. Ot makinuminuman yan, makinuminuman yung anak mo. O kasi po, tayo miminom lang, mira parapan lang, may papagkwento lang, may papakiramdam lang. Kasi kay balen ako man misasabing masalese. Attention. At di siya ako mo pong dagdagan ini. Potang bibigyan mo yung attention ka rin aliwa, ika man may papaldan ka. When you give your attention to another, you are also healed. Nang buri na sabihan nita. Balak sa mong uluan tamo mo, retang makalak, makapagsalita, retang mangailangan attention. Ali, on the other way around, it's also true. When you give your attention to other person, you are also healed. Then ako ng halimbawa. Potang isipan mo ng isipan ng sarili mo. Ala kang gewa kayong pati nga po nung makakera ka. Pakiramdaman mo yung pakiramdaman mo. Bala, masakit ko gulot. Bala, masakit ko bitis. Bala yata, manikal ko. O talagang yan ang isipan mo yung sarili mo, talagang masakit ka katawan. Pero potang lumuwal ka, then mong attention din aliwan tao, din mangailangan. Sumahop ka karang aliwa. Sumahop ka kayong pisamban, bisa ka, akalingwan mo yung sarili mo. May paldan yung sakit mo. Be open. The healing words of Jesus are also addressed to us. Maging bukas ang iyong isip, ang iyong kalooban para sa mga hindi napapansin at nangangailangan. Be open is also addressed to us. Be open to include. Do not shut the door of opportunity to participate and have the chance to be engaged in our church, in our organization. Ihabetala, maging makabuklat tamo isip, pilubluban, gandeng gamat tamo, banta sumaw. Pota kasing isipan mo mong isipan yung problema mo. Isipan mo mong isipan na sinabi na rin aliwan tao, okay ka. Isipan mo mong isipan nung naning problema mo. Talagang, tayong miras kaya ka. Pero potang lumuwal kay isipan mo rin aliwa, bala mo kakalingwan mo yung sarili mong problema. Then ako po kalimbawa na yan. Kanina pong April, anak ata sing incidents na naman ng COVID. Ati kong kaluguran, magpamisaya kayan, magpamisaya. Masakit siya kano at yan. Palaway ya kano, palaway ating sakit at yan. Sasaliyan padulo, manulo ya, papangadiya, healing. Papangadi mineman. Tatakot siya kano, pota, miga atin yang sis, pota, atin yang bukol, pota, nanuita. Ano katakot? Sige, pangadi tayo po kayo kay misa. Ot kabiray, mana may COVID yun. Imana, may COVID yun. Uling kaluguran na imana, yang migbante kang mana, bawal magbante, pero uling karay lang mikakapatad, yung peka masikan. Ang ganti yung masikan. Yung peka masikan, yung mig-volunteer, binte na imana, yung kayong hospital. Enelikwan imana, yung mipaldan. O nang fully vaccinated niya na po kanita, tambinte na imana, yung migbante. Baliw po, niya tababante na imana ng ating COVID, o takalingwa ng masakit siya tiyan. Alito to po.
O akalingwana itang papangadina Kenny. Yung papangadina namo imana. Ikityo po yung aman man ko. Po ang bibiya mo yung atensyon mo kareng aliwa. Akakalingwan mo yung mabayat kaya ka. Anya na kay, kami mo na ito. At yung kilala rin kay, no kakwalta. Ang gyangen o mag-obra. Ala no problema, mga anala, mga larenga po na. At ilang negosyo mga ragul. Yung problema day sarili daw. Yung kile ko. Yata masalesa yung kile ko. Kilay is life. Yung yata ng arong ko Yung arong ko yata masyadong matilos. Pasamasang ngayon pasibayo. May katalunay may opera yung arong na kayo. Yung yata nga na akong meta ba ako? O karengala. May na-signal ng internet. Uling, ay, wala. Mag-aral ka online, kailangan may masika na internet. Ali, ma'am, yalo ko kasi Taka na ako papyalo ko ditang ML. Ay, may sira itang charger ni cellphone ko. Bakit ako sa ma'am? Ali, ma'am, yalo. The problema dito. Problema ita? Sagapan niyo po. Bakit? Ating pang mas maragul na problema kayo? O teta lumwal? Naman talumwal, alita mo si luwal may sarili mo buklat may katutuan. Kareng seminarista, yung makasign ko po seminaryo. At po pa kanitang seminarista ako. At ikaw sa na apostolate, even immersion. Makibabad ka kareng baryo, makibabad ka kareng parokya, makipag-obra ka kay palengki. Bag may buklat lareng mata mo. Yung problema mo, aliwag tayong eskwela, assignment, o yung kaya academic performance, salimuy ta. Sabi ko ping seminarista, kanina po maging director ko yung seminaryo. Problema ka, problema kayong assignment mo, problema mo yung kaya kang term paper. Nya pala ka makasimba, uling ariyan mo yung kaya kang final thesis, yung problema mo yan, ako. Bala mo, itanganan o karagula problema. O teka, lumwal kita, seminaryo nga ako. Lawen mo rin ang three-wheeler. Kimpo San Fernando, dakal rin three-wheeler. Tara, itang padyak ka. Datang, alam, tricycle masyado ka rin. Datang makabisikleta la po. Basta kaya kang bisikleta. Lenyo rin nga ako, bengi na chula pa ken. Manaya lang ating sake, bata, tilang uling pera, panyalim pamangan kayong pamilyada. Uy, kayo seminaryo nga ako. Mamanga na kayo kabut. At ikong kwarto. At ikong danong, at ikong kuryente. Ating mamipi kayong malan nyo, kaswelo yun na. Kaya ba't yan problema yung maragol? Po taluluwal ka kaya sarili mo, lalo kami papaldan. When we all have problems, itangan kasi itangan problema, totoo ito. We can dwell in our personal problems and isolate ourselves. Ating ko problema. The problem becomes the problem of the world. Iti po, ang ngawaran ko sana, datang panahon, agyuta mong lumwal king katang sarili. Mo para mi paldan na rin aliwa, uling ning saupta mo. Uling ita mo man, pwede lang mi paldan deng aliwa, ika man mi papaldan ka, kayong makanya na paralan. At po meto ka psychiatrist, yung lagyo na Dr. Cornelio Banaag. Ili po doktor ay ni, expert na po, matwana kayong obra na. If I may rephrase some of his words nga na, it is very therapeutic to refocus the attention from self to the other or to a wider cause and need. Bisa ko pong bala mo mika-therapy mipaldan ka. Itang attention kayong sarili, iluwal me para kareng aliwa at hapansinan mo, mipapaldan ka. Not only to a cause, to a mother, to a brother, to a son, pwedeng para kayong pisamban, mas kayong katang baryo, kayong kalinisan ng kayong katang baryo, kayong kareng tanaman, bisa ka mananaman, bisa ka maglinis. There are many causes. You can join a volunteer in an NGO, in a non-government organization, to good cause, makihabeta mo. Iti tutupin, maging bukas sa iba. Efata, be open. Mo ketang maklakang pompipi, ita mo man maging mabuklat tasanam, kaya pamangailangan da rin aliwa. Bakit po? Pakiramdam is reading the situation. Potang ating pakiramdam, maliwa mo kayong balugbog, is sensing the condition. Pakiramdam includes the patience of waiting the gradual unfolding of the message.
Kaya, nakasakit po, tangaw siya ng dakang, yung tao ngayon, alayang pakiramdam. Alam mo, itang maklakali. Okay din ka, papang maklak na ka mo. Itang brisabihan, alakang pakiramdam, Kenny. Alakang pakilam. Alayang pakiramdam. Anak kay kapagal kay pisamba din, masasaw. Para kay kapagal kay bali, makakiraya mo. Talakad niya ang mangan. Alayang pakiramdam. It does not make you any better. Sana miras kaya katamo iti. Ulingin Diyos, malakas ang pakiramdam ni Jesus sa pangangailangan ng bingi at pipi at para sa ating lahat. Maging bukas ka sa iba. We become better persons when we are open to the other. When our attention empower and heal the isolated and the deprived. Then, when you care and work for others or a higher mission, you also are healed in the process. Potapululwal ka kaya sarili mo, nung nanuman daramdaman mo, may papaldan at luluwaling tune, mayap mong pangataw. Itipuin kaya katang mayap pabalita, makapaldan ng atensyon, bibiyeta ka rin aliwa, at itaman, may papaldan tamong kaniti. Kilagyo ng higpaampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Pasyag tayo po yung kaya katang kasalpantayan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaytas siya banwo, makalukluk, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik kaya naman keti, banmukom ka rin mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang miering mete, at King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamong mitmong kapanaligan, King Igpang Atsubanwa, aparating makiramdam, King Adwan tamo, King Lagyo ng Jesus. Kimbalang panalangin nga tapong makibat, pakiramdaman me, ing balayan mo, o Gino. Pakiramdaman me, ing balayan mo, o Gino. Para King Santa Iglesia, ban etala mo, luluguran ding kalulu, at pagmasabalan, nune bagkus magsalita tamong mipnung tetagan, potang madadakurakla, ipanalangin taking Gino. Pakiramdaman me, kaya kang balayan, o Gino. Para karing talaturu, king kasalpantayanan, ding pari, madre, katekista, maestra, ing ila mismo makiramdam la, king amano ning Diyos, at ilipat da, ing mipnung kapanaligan at lugod, ipanalangin taking Gino. Pakiramdaman me, ing balayan mo, o Gino. Para karing kalulu, ding masakit at ating kapansanan, ban karela, akilala tayo, at matulang tanggapan, ing magdusang Gino, ipanalangin taking Gino. Pakiramdaman me, ing balayan mo, o Gino. Para karing maklak at bulag, karing aliwang tao, at king karelang lugod at pamangailangan, mibuklat lasana, ring matarat, balugbog, karing pibandyaning lugod, at pamandake, karing kapararang tao, ipanalangin taking Gino. Pakiramdaman me, ing balayan mo, o Gino. Para kaya katangan, banding tigang tang puso, maging maganaka at malunusan, kawangis ding pasbul, makabuklat parati, karing hanggang tao, at king sablang pamangailangan, ipanalangin taking Gino. Pakiramdaman me, ing balayan mo, o Gino. Ngeni po, adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos sa ipami, pakiramdaman mo kami, kabang manalangin kami keka, King Lagyo ng Jesus sa ginumi manggaman, King Alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia.
Manalangin kayo kapatad, bandating kakatandaon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning kapayapan at lugod, mananas sanang ing daon mi, pagdalada kayong tunay kapayapan at pamisan metong keka. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kaya ka, yat antimurin, nayo reng pusuyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos sa ginutang. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya. King kaya kang lugod, binukod mo kami, bang ipakilala yung kaya kang dangalan. Agyang gilutan na kapaulin kasalanan, ginawa ka pa mo rin paralan bang makapagbalik kay loob kaya ka. Ulinita yung kaluguran mong anak, meging tao yung kalupa mi, bananting kalupa ming taong makapagligtas kaya kami, king kapahamakan at pangalili kendalan. Kapamilatan na ring angel ning banwa, yampang daing karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsaya kami king harapan mo kapilanman. Misuge saning siwalami, king karelang matagumpeng dalit, ning kapurian at ngamingan kakanta. Tunay kapin banal loig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naretingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya ni ginuming Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat siya keka. Piraso na at binyane ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at karan niya, iting kanakong katawan, amidaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ng apunan king waning kalis, pasibayang pepa salamat kay ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang ti panamibubu para kay kayo at para karing sablang tao ban kanita, bipatawaran na ring kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Talakad tamo ko. Pasyag tayo po yung misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi oigpa, ang kamatayan at pamanyubli ng miyebye ng anak mo, daraon mi kaya kayong tinapen ng biyat kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyeren mo kaming matampang talakad arapan uban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king igamihan sana ang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami tigmetong ning banal Espiritu.
Ganakan me o igpay Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganape king lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa Florentino kay kaming Arsobispo ding sablang pari ading sablang malugod na susuyo sasaw kaya kaming kasal pantayanan kaya kaming pisamban lalong lalo na king parokya mi keti king Banala Cruz. Ganakan mula na ba ning kapatad ming pepaynawan at manay-nayang subling miye ading sablang miyango abiyam. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya ben ng Maria, Birhen Indo ning Diyos, San Jose kayang esposo, ning sablang apostol at santo, at tinupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagum ning Banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta mo, King Diyos, King Panalangin, tiro ng Jesus kay katangan. Ikabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabos king kasalanan, midigtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, no nilawan mong kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo po ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, banggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka, antimurin. Malugod tapong pasyag, paramdaman tamo, ing mikakalugod tamo, king kapayapan. Kapayapan po kayo ka. Kapayapan po kayo ka.
Nyo'y kordero ning Diyos ni Jesus sa milalako, king kasalanan na ning yato. Nuan laring mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo ako matampang tanggap keko. Dapot iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ko, may king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ko. Dapot pauli na ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari atsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Katawan ng Kristo. Kung mani. Katawan ng Kristo, tanggap niya. Katawan ng Kristo.
Horacio Imperata, laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal ataw. Adwan mi ngeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kampanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mila ring mamuntukan ming pambansa at lokal, para karing kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula, karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren yayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasa ng malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango na biye. Manano na sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong lub at kabanalan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. o Birhen de los Remedios, Panalangin mo kami. talakad tamo po. Manalangin tamo. O Ginoo ing amano ning sakramento, pagkaluban na kayong pamangan at biya. Mananasanang dating regalo ning kayang anak, taryana kami makirake king kayang biya. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kayang September 8, kapiesta na po ning Birhen de los Remedios. Ala pong koronasyon king Kapitolyo o kaya kay Tiangiles. Gawan da po kita king San Vicente Kalulot. At karinya po kasi ing maging sentro kay metong parokya kay Bikari karin. At dempari lamong kinumbirada pong munta. At dating niya po yung kikatamong nunsyo. Nuncio Robert Brown. At ala pong participation talaga. Pero alita pong misa kanita keti. Nang bisa akong makiabe. At itang alas 8. Kaya ba't po kay September 14, kapiesta ning Tagumpay Cruz, the Triumph of the Cross na po. Mika Triduum tamo po. Eta na po may umbirang pari. Last time pong piyesta tamo, may umbiratang lumpari kayong Triduum tamo. Madakala po kasi manintindi tamo na makaremparing kumbiran tamo at mikakunula namang muntakeni. Ngayon po kasi ating lumparing ating COVID, lula po. Ating tauling mitura ni Father Arnold Rivera, taga Mabalacat siya po. So, pagpasensya na ako na po magmisa kay Kekatang at Lungaldo ng Kekatamong Triduum. Pero kung may bilatarang mapilan na representative from Margot, from St. Joseph and Clark, ang po dita ko po, representative from DECA. Nung makatagon kayo naman po kanita, a few days before, at Lungaldo, Bayo, September 14, we would appreciate na po. Masanting po nung di ba po, kaya lang Kekatamo, may bakuna na lang. Yung aluan, may ka-second vaccine na lang. Bagya-bagya, magbalik tapo sana kayong dati tangbiye. Of course, with face mask, with distancing, with the proper protocol, kayong sanitation, kayong kalinisan. At palagi ako po,
alagpusan tamo po ining pandemya ini. Ligtas at alang kasasagkulan. Bendisyonan da kayo po. Ingino manatili kaya kayo ngan. At kaya ka, antimurin. Bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Kilagyo ng igpa, po ng anak, po ng banal na Espiritu. Amen. Hindi kaya katamong misa, midaon niya. Then ang talang atensyon ding mga ilangan. Banlang mipaldan, itaman, bantang mipaldan. Salamat. Salamat, King Diyos.